मसिसु मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी की मैम म्यांमार की अपडेट पीजगे करी करी करम अनौब इपाउ लेबी है मैम संदों शेयर तौजरमगे मैम लोथोक्तामिनसी फोंसे फोंसिंग मरुब पाव म्यांमार थोड़ी लौखना मैम शेयर तौजगे म्यांमार की प्रोटेस्टर मंगा हाथ्रे मसा गाथोक्सनब अपील तौरे म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्स नोमाइजे नुमित कमर्शियल कैपिटल यांगोन एंटी-कू प्रोटेस्टर नोमाई कापसिनबद यामद्रबद मिये अहुम सिक्रे हाइना विटनेसिंग डोमेस्टिक मीडिया फोंदोक्रे थौदोक थोफमद लौखिबा वीडियोदा प्रोटेस्टर सिटी की हालाइंग थारियर डिस्ट्रिक्ट सुंगोई की मवोंग सेम पोसक्सिंग पाइबग लोइनना हेलमेट उब्लगा सिक्योरिटी फोर्सिंग मुक्नबगी सक्तम उखि मफम अदुगी अमुबा मैखु मपई मपई कखी रिपोर्ट अमगी मतुंग इन डिस्ट्रिक्ट अदुगी फैक्टरी अनी मई थाखी इरावादी मीडिया ग्रुप न फोंदोखिबद मफम अदुगी इरांग अदुद मिये अहुम सिखरे फेडरल गवर्नमेंट अमगी एक्टिंग लीडर न मियामद मसांग थोक्सनबगी लीगल राइट फंगननब होटनरगनी हाइना लाउथोखिब मतुंग मथंगी नुमिता साउथ ईस्ट एशिया की लेबा असिगी अतोप मफमद यामद्रबद मिये अनि सिखी विटनेसिंग डोमेस्टिक मीडिया की मतुंगिना यांगोन नकनबा बागो टाउन नहा ओइरिबा मियोय अमा नोंमैन कापलगा हाथखि सचिन वेब मीडिया आउटलेट ना हाई अवांगनुपोकी जेट माइनिंग एरिया की मनुंगचनबा हदाकान टाउन अतोप प्रोटेस्टर अमा हाथखि एसिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर एडवोकेसी ग्रुप हाई हौखिबा थादा मिलिटरी नमदुना लेंगा की पावर पैसिनखिबगी मयोक्ता पाक्सना प्रोटेस्टिंग चथरखिबदा थांग नुमित फावद मिये मार्फु हेना सिखी मिये लिसिंग अनिगा चाम हेना फाखरे रूलिंग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सीनियर ऑफिशियल क्या लोइनना कोई सेंदुना लैदिबा मानविन खाइंग खान थांग नुमिता फेसबुक की खुथांग मियाम दो वा ngang हाखि मसि लेबाक की ओइबा ख्वाइदगी मम्बा मतमनि अमम्बगी मतुंगदा अंगानबा लाक्लगनी मिलिटरी ने चथरिबा मिफा मिपुनसिंगी मयोक्ता मियामना मसांगा थोक्सबदा मथौ ताबा लोसिंग पुथोकनबा सिविलियंस गवर्नमेंट होनरगनी मांगना मियामना मसांगा थोक्सनबा अपील तोखि सेंट्रल म्यांमार की मोर्निंगवा टाउनशिप मखोई ओइबा लोकल गवर्नमेंट अमसुंग पुलिस फोर्स सेमले हाइना लाथोखरे यांगोल मियोइसा कयाना सिटी असिगी तोवान तोवान मफमसिंग सिक्योरिटी फोर्सिंग थिंगनबा बफवेयर अमसुम लैंगोय बोरागी बैरिकेड्सिंग सेमबग लोइनना प्रोटेस्ट तौखि फेब्रुवारी अमदा कू चथखिबा मतुंगदा मिसिमिना ख्वाइदगी यामना थोकपा नुमितसिंगी मनुंगदा अमा ओइना थांगजा नुमित्ता यामद्रबदा मियोय तरागोमदा सिखि मिलिटरी लेंगाकना चलाइबा MRTV की थांगजा नुमिकी नुमिदांगी पाव ब्रॉडकास्ट प्रोटेस्टर सिंगबु क्राइमिनल सिंगनी हाइखेबा पावमसु ngasi फोंगिबसि फोंग अमदा मरुइबा पावम ओइना म्यांमार की इफावदा हाबले मैम वखल कई लेबीगे सूदना कमेंट बॉक्स थम्बीरमो हाइना मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी मैम रिक्वेस्ट तौजरी मका चतरक्पसे फोंग अतोपसे फोंग करम इपाउस खोंगले है मैम शेयर तौजरके मैम तेंतक शेयर तौजगे नुमिदांगी हिंसा मखा चतरखिब म्यांमार प्रोटेस्टिंग अहुम सिखरे म्यांमार मिलिटरी सुपनमद लेंगा पाइसिनखिब अदुगी मतुंगदगी सिखिब मियोइसिंग इकाय खुमनब उन्नब पांगथोकपा थौरमसिंगदा थमखिब कर्फ्यूदु मियोइसा कियाना थुगाइखिबगा ngang numidang misimina thokpa namthaba amagi matung thangja numita Myanmar gi mafam punamakta amukka han lambi singda demonstrate tarakhibada yamdrabda mi ahum amaga sikre military na February amada miyam gi democratic lenga thugai khiba masum miyam gi lusingbi Aung San Suu Kyi bu phajin khibadu thadoknaba loinana leba asigi democracy da amuk halaknaba demand tawduna leba asigi mafam kya da miyoi lising sa kyana makhata na khongjang changsikhi khongjang sing aduda leba asigi ani shuba khwaidigi sauba city Mandalay da ngang thangja numita security force na tam thina nam thabada lamboi ba ma yauna miyoi kun hena sokhi AFP gi paumi amana amasum mafam aduda leiba doctor amagi matung ina masagi sei kun ga mathoi shuraba ma yauna yamdrabada miyoi ahum sikhi Thaketa township ki lambi singda mafam adugi miyoi ahum bu police na singduna purakhi amasum makok ta phukhi amasum madugi matungda makhoi du pukhi thaudo du irai numiki atheng social media ra thagalakhiba footage amada utli amasum AFP da amuk yengsinkhi
sauraba kangbudugi miyoisina protest taunaba police station aduda sakhi amasum pung kharagi tungda township aduda nomai kapagi makhon tarakhi security force na naha ahum phakhi amasum aikhoina makhoibu thadok hananaba inakhibada aikhoigi mathakta makhoina akanama thabak sa tharaki haina masak maming phongdok ningdaba miyoy amana thangja numit haiki makokta kaptuna hatpa ama amasum mangakta nongmaina kaptuna phawdokhiba ama yauna miyoy anisu sikre haina mahana haiki haina source asina su makhatana phongdoragli aduga myam india gi ba paung khatanga myam na hapsaramge karamba kari condition lairige haibigi ski matang na myam taminasi na hapsaramge myam state na foreigner amatada refugee status pibangamde state government amadi union territory administration na foreign amatada refugee status pibangamde amasum pinabagi sakti su laiti haina union home ministry gi foreigner division na nahona na ningsingkhre pausin ha UN refugee convention 1951 amasum masigi 1967 protocol India na khuyek pi khibalekti handakta Mizoram gi border district ama oiriba Champhai district authority na yumthang nariba Myanmar gi military junta na maram oiraga Myanmar national care refugee oina sangjapam piduna ngakpi senbire haibigi report phangbadagi Union Home Ministry gi foreigner vision wapam asi nauna mu khangalakhi bani hairi North East ki state ahumna Myanmar nationalist singbu refugee oina sanghalakpagi ayaba pidanaba Home Ministry gi North East division na mapung oina Nagaland Arunachal Pradesh amasu Manipur gi chief secretary singda ayiba role pidano khangan khre hairi Myanmar gi yumthang naribi state ahum masida Myanmar gi miyoy kya lona yadaba mawona sangchilakpa hore habigi report phangbadagi foreigner amatada state na refugee status pibi yaroi hana khangan khibani Indo-Myanmar border ngak seliba Assam Rifles su yumthang nariba Myanmar gi Indian territory da lona sangchilakpa kaya thingnaba section amasu mitna singna lainaba su instruction piki hairi handakta Myanmar manungi oiba wathokna maram oiraga India Myanmar border lana Indian territory da logi wangbada miyoy kya sangchilakle hauri habigi report lai hairi ba pawmasu ngasi phongkiba si phongsing maroiba pawmo oina su phonari adugi mya hujik ko inadi pawsi matang sai lusinjaragi aduga sungsoi soidana hre nungchinda ana onobu i pawsing thoke ba thakto wathok singli mosum phonggi ba phonging digi collection tawjara kana myam soi soidana update pijarake amaso hujik laiba Myanmar gi sarang nariba sigi myam su loina ta narab khangnarab ngatani myam gi motu kari lebibi gi habdu sungsoi soidana comment box da phongdok piramo haina su Manipur to optional gi mekei gi myam da su request tawjari amaso myam gi wakhalon sungsoi soidana comment box da thambiramo haina channel sigi mekei gi haijari do hujik ko inadi myam koinarsi and thank you amasum sungsoi soidana myam na video su like amasum share tawbiramo haina haijari